I ore anō te whenua I roto o tautahi I te rānei I ngā korikoringa a ruau moko I te kōpū nui o tōna kōkara. Hea I ki ngā kōrero e whā te kaha I te tauine rū whenua. Hioi, kua puta tonu mai nei te mahere āreipa hei āwhina I te hunga e raru tonu ana I ngā whiu a ngā rū whenua I te timatanga o tēnei tau me te mutunga o tērā tau. Ko tēnei mahere nei ka mana I ngā pōtihia āreipa hei ka wanatanga. Kei Jasmine Pearson, tēnei pūrongo. I peka atu a Phil Goff ki te pokapū o te wāhi whiro I Kaiapoi I te rānei. O tana kaupapa rū whenua hou te kōhātu. This is about a hands-on policy. It is about an interventionist policy. E toru ke ngā wahanga matua e ai ki te kaiārahi o reipa, kai te noho tarepa tonu mō ngā kainoho o Waitaha Whānui. The first is the policy of buying up, in the first instance, 1,500 sections, so that we can ensure that the supply of sections onto the market will meet the demand. Tuarua ka huatu kia rima te kau mano tāra te nui o te pūtea, hei utu I te whakapaipai ngā whare I te wāhi whiro. Ka whakatūria hoki tētahi kōmihana inihua motu hake. I tēnei wā kai te noho ratonga kore tonu ētahi o ngā wāhi o tautahi. Kaore anō kia ātakitea me pēhea ērā e utungia. Engari kua tutuki ke ngā nama mo te kaupapa hou a reipa. Ka whakatahaina e reipa ko tahirau miriona tāra mai te pūtea rūwhenua o Waitaha hei utu I tā rātau kaupapa hou. Ka riro hoki mā rātau te pīkau I te whawhai ki ngā kamupene inihua tūmata iti kia pai ai te ahu whakamua mō ētahi o ngā whare e noho pōraru tonu ana. Ko te whānau puanaki I Aranui tētahi ka whai huapea ki raru I a reipa, engari e ai ki te kai whakahaere o Ngaitahu, he painoa te kōrero, he mea no te whakatinana. It's all very well, as I say, to come out and make these bold statements, we will do this, this and this. Given the economy of the country, show us where the money's going to come from. Ko te kohikohinga pūtea rū whenua o Waitaha te whakautu mō tērā, e ai kia Phil Goff. Regardless of which political party you're in a damned if you do and damned if you don't situation. I te wā e rure tonu a ruau moko, ko ina pea te mutunga ake o ngā kōrero. Jasmine Pearson, Te Karere.